Dragi moji, pre nego što počnemo sa ovim videom, želim da vas obavestim da je u pripremi moj program Unutrašnji glas. I ovaj program sam prethodno radila online u formi webinar, a uskoro će biti dostupan i u digitalnoj formi kako biste mogli da mu pristupite u bilo kom trenutku. I ukoliko želite da saznate još informacija i budete među prvima koji će biti obavešteni o početku programa, kliknite na link u opisu videa i prijavite se. Uloga intuicije u donošenju odluka u poslu i karijeri. Mnogi uspešni ljudi u poslu i karijeri donose odluke iz intuicije, a da toga uopšte nisu ni svesni. U poslovnom kontekstu intuicija nije u suprotnosti sa logikom. Ona je njen partner, naročito kada treba brzo reagovati, kada nema dovoljno informacija ili kada brojke jednostavno ne govore celinu. U situacijama koje traže brze i smislene odgovore, intuicija zna ono što glava još nije stigla da obradi. Većinu njih, kada pitate kako su znali da će baš taj projekat, ta investicija ili određena poslovna saradnja doneti uspeh, reći će vam da su osetili. Da je to za njih bio jedan trenutak koji je više u telu nego u umu. I možda im tada sve nije delovalo savršeno, možda su postojali rizici, ali telo im je dalo jasan signal. Ostali su uzbuđeni u svojoj nameri i u veri, osetili su tišinu u grudima, jasan unutrašnji klik. Nisu imali garancije, ali imali su osjećaj koji ne laže. Intuicija zna da kaže da i onda kada ne znamo zašto, ali zna i da kaže ne i kada sve izgleda idealno. To je ono kada neko nudi odličnu priliku i savršen CV ili klijent zvuči kao san snova, a vama u telu nešto ne da mira. Ta tiha nelagodnost, taj signal u telu koji vas zaustavi iako nema očiglednog razloga. I zamislimo sada jednog menadžera pred sobom, ima kandidata koji na papiru izgleda besprekorno. Sve preporuke, iskustvo, komunikacija, sve perfektno, ali u razgovoru nešto sa njim ne klikće. Ne može da se objasni, ali osjećaj zategnutosti u stomaku, napetost u vilici i sve se čini kao da je u redu, ali osjeća da ta osoba ne bi donela dobru energiju u tim, na primjer. I menadžer ne donosi odluku odmah, odlučuje da sačeka još dan, dva. A onda se ispostavi da kandidat jeste vešt, ali iz prethodnog tima odlazi uz dosta konflikta. I menadžer se seti tog osjećaja i zna. Intuicija ga je zaštitila. Zaštitila ga je od finansijskog gubitka, vremena koje bi investirao u čoveka koji bi na kraju samo doneo razdor u već dobro formiran tim. U poslovnim odlukama intuicija vas ne vodi daleko od činjenica i razuma. Ona vas vodi dublje u sebe. Pomaže vam da donesete odluke koje nisu samo ispravne na papiru, već i održive u svakodnevnici. Ona vas uči da razlikujete privlačno od istinitog i da verujete sebi čak i kad to znači reći ne nečemu što drugi vide kao idealnu priliku. Jer intuicija ne rešava sve, ali osvetljava put. U vremenima nesigurnosti daje vam tiho unutrašnje da, koje kasnije postane najmudrija odluka koju ste doneli. I kada se osvrnete unazad, shvatite da niste imali sve odgovore, ali ste imali sebe, što je u većini slučajeva i dovoljno. Zato sledeći put kada budete pred važnim poslovnom odlukom, zastanite. Osetite telo i zapitajte se šta kaže taj osjećaj, a ne samo logika. I nemojte žuriti da ugasite intuiciju razumom. Dajte joj prostora da progovori. Možda baš ona zna ono što vam je najvažnije i najpotrebnije.
pratite sebe i svoj osjećaj u donošenju odluka. Ako vam je ova priča otvorila nova pitanja ili vam pomogla da se podsjetite sopstvene unutrašnje tačke oslonca, pratite ovaj serijal o intuiciji. U sljedećim epizodama delit ću još konkretnih primjera, alata i načina kako da razvijete svoju intuiciju i koristite je kao kompas u poslu, kreativnosti i životnim prekretnicama. Vaše unutrašnje da čeka da ga čujete i da mu verujete, naravno.